ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Maria Yoban penyakai ka Light Core Sports Club ya ka Marbisu Sports Club haga kelame jong ka second division ka jingya kun nega singi baar ka Shiterik Ulber arajar apruar Hamadan Polo kala Kluit Kensan Puk haga balami ka jingkul mar Hamadan nrai tang hadian kendiat por ka jingya kai kala jai jai no nagani ka jing huri hura referee ula ai red card ya ki arngut way uday nongi le kai ka Marbisu but way uday official Habapai sya ke jing yelek kai semi final ke baar jongkani ke lempung yelek kai balapanyai da ke SSA ke Marbisu ke layok ban tap ya ke Shigol jongka ha ke lai pesan minit jongka kelas step lengba u Anderson Nongdhar bat ke light core ke layok ban penyakai haswa ban wai artat ke jing kun da Shigol kata ha ke kendai 4 minit lengba u risuk lang malnyang hadian kani ke jing yakai kalami ke jingkul mar pedenggi para bayelek kai Hamadan nrei da ke jing la ban tem jong referee ke jing yelek kai kala jai jai bat kala yai bet hadu ke bekut habakut jong ka extra time ru kini ki artli ki kenhon ka Marbisu bat kalait kor ki klem la syu ban yethap gol bat khaddo ki referee ki la hapan penia shoot tie breaker Hagani kecing yang kenjat penalti, kalai kor, kalai job dan lai gor laar persya ka Marbisu, berhadian kecing job, kalai kor, kalai yok rung sya ka final, jongkani ka lempung yakun, kepala penyait da ka Shillong Sports Association. Tang baka rung final, nrai kalai yok ban kiu sindon sya ka first division, ban yelek kai haka ayam ka ban wan. Dagani ke jing job ka light core kan aireng pat ya ka menlim ha ka final ka banlong ha ka singi sajan ka Santari Kulber arajar arpuar Hamaran Turf jongga MFA Hapolo